Oke, kali ini saya bersama Anijar dan juga Denny Moja bersama tim. Kita mau mengisi acara di daerah Banjaran, acara pernikahan. Saksikan terus keseruannya. Kemana? Wah, kemana? Nah guys, jadi ini adalah perjalanan kita menuju lokasi, yaitu daerah pegunungan, daerah Citanjung, Ciapus, daerah Banjaran guys. Saksikan terus keseruannya guys. Tengah perkampungan guys. Mantap ya, jalan lagi. Ekstrim sekali banget ya. Wah, ngeri. Allahu shalla wal malaikatul qiramu alal habib puji sanajan jeung lamu cai asal kenging rahmat Gusti nikmatan setengah mati. Bila berpisah hancur hati, restu cintaku untukmu, betapa bawa kesetiaan, berserahku padanya. Begitu nyata di hati, cinta selamanya. Naon cek kokong? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini sakali deui. Kela atuh atuh monek. Sok. Sok gitu sok. Tos cara lagi atas sok. Nih ya tetap aafkan deui payunnya aafkan. Abi ganteng. Sok. Sakali deui ya. Cinta selamanya. Naon ceu Mas? Abadi. Sekali lagi ya. Coba simak baik-baik. Abadi, sok saya reak. Cinta selamanya. Najib. Sok tangan kanan angkat saya reak, angkat berarti kerek namu hidup marmut.
Angkat. Abadi, sok sanerea. Cinta selamanya nanti semuanya Ahmad ya Habib Allahumma sholli wa sallim wa barik Habibi salam Habibi salam alaika ya Habib sallallahu ala nabi Jalanan mantap guys. Bapak Arul, kumaha? Ayo trekna Arul. Masya Allah. Vespa dibawa ke gunung guys. Ngabret cus. Imah ge tekerapnya di dia. Sore lubung. Oh. Iya teh guys, daerah Citanjung, Ciapus, Banjaran, pokoknya mah Kaleuweung, Kaluhur. Kita tewe pulang guys, Kebon Awi. Keung guys. Jalannya mantap guys. Oh, sarua Vespa. Lihat tidak. Mantap pokoknya mah guys. Kumaha lancar bos? Rame? Bos. Ngerinya trekna. Ngeri guys trekna. Pokoknya mah wah perjuangan lala yo. Isuk-isuk mula guys. Parat pikeun kawayak ieu teu penting. Edan guys. Ngeri trekna we. Leuweung geledekan pemandu jalan dihareup sorangan. Ngeri cuy. Vespa off-road dia mah. Tuh rombongan guys, sabara motor guys. Alhamdulillah ke perkampungan. Tanjakan ekstrim guys. Alhamdulillahnya lurus. Baik. Nuhun pisan pemandu jalan. Guys, kita berburu randa guys. Ada nih perung. Jomblo aman.
Mantap. Baru. Ayo Pik. Yuk. Ya guys, lanjut perjalanan guys.